kaito kaham bini kharuk maham hamzak marok pai flaya hor zorao srapsa kaito ni kogwe kuplung layana kaito kaham dakti ke seng laibo hablayana tei kuplung ke kaito ni kogo kuplung ke kaplai kuka seng ya prishalayana osung saro kel klai na ke tam bangi tongkang ke Kirimung Uanamung borok belai kirijago te belai ke wana layo hakyo kirima wanama obno tino srapsa kaitoni kok bai ke sang buzilai ma fasing thang layana te buziwi kaplai ke ya prishalayana kuila sangna muchungra nai norok jotono ang laibo phaya da khaba bahai tong bai norok kaitoro belai hamsajak abai thayomang nable kaito kaham comment section noroni bagai noroni update kaitoro bo position norok abnon puila sina musungra nai kaito kaham bologo driang yes belai kaham kaito kathang ni jarai yes kaito kaham yes John Matthew horsangjak kaito lobjak thang ham thokma kaito kaham belai kaham yapiri kaito kaham bokuk okra puspa koloi kaito kaham kobita kaito kaham sisa kobita yes brother Denzil tongthokjak kaitoro Jarna kaito kaham nalabo Jessica yes kaito kaham Sobik kaito lobjak situng tebo ni tongthok mong baike ke ready mang na blenderok oke to tongkhorok sa sigoro wanajak kirijak Uanamungo Kirimungo ta tongkhorok sa sik hallelujah kel khlai ne dika hamke tamno khelma khaile ne ke khoroksa borok okay amasake wana layo porina te wana layo future te wana layo okay nokhungno te wana layo samungno te wana layo journey te wana layo bosano te wana layo bihingno te wana layo bosaino te wana layo okay bebak jaga so wana laijak pura okay Uanamung baksa stroke ngai thi okay kasgari ke sinimung so sangsaro Uanamung muktri manya Uanamung okay tongoi shukri sawi daje singya okay yangle elambago wana dihni se saya ta wana dihni sao yang borroko opposite kaitor je sao abune ulta kaitor sao ta wana di
yang borok ke ang basa wanai man ang tebo wana nai aba ke challenging lai tong lai okay future khana hani wana lai okay basa hani wana lai okay porina hani wana lai okay pori pakhe chakri hani wana lai chakri mane pakhe chakri nti wana lai nokhong kharna ti wana lai okay hai wana lai mang stong lai shu competition so soli tong lai shu wana mani hana ti wana jak lai society na ti wana jak lai dof hana ti wana jak lai okay je kai tor sanam nai sha sawi tong ta wana di okay ta kiri di nengke wana jagai kiri jagai jai nim future na ti ning kiri jago wana jago okay nin dof hana ti kiri jago wana jago okay Mento Debbarma brother ani bagashuri dik ang tebo kai to ni samungo yapri she manani aw kai to ni logi tongo nung balai hamsa jakse naidi wana di abo kai to ni kog ya kiridi abo kai to naroni ya okay tam salam bago belai common Bible verse Matthew chapter 6 verse 34 Matthew chapter 6 verse 34 so don't worry about tomorrow okay for tomorrow will bring its own worries khanani bagita wanadi okay abo khanani khanangana elambago sauta wanadi elambago sauta kiridi why besuk yang Genesis ni simi Revelations are porike 365 times 365 bar okay 365 bar kai tam saka ta wanadi ta kiridi wana mani bai samung saya wana makai to naroniya kirimani bai samung saya kirimung okay kai to naroniya geboroni Uanamung o kirimung boroni kai to nang bosor kaisa kana bagai besuba 365 okay 365 kana nango 1 year kana ke kaitor bosor kaisa ni bagai nono sawir kaigen takiri every day ni bagai sawi tong kaitor takiri dik tawana dik getabu wana ma kirima bu kaito ni aronia ke boroni okay Uanamung kirimung kaito ni aronia ke boroni messenger sengsarni ko fan kerai khelayo tini borro kaito ni kok baike okay ya prishana musung jagya sengsani kok baisi ya prishana musung jaglayo sengsani kok fan kerai khelayo fan kerai jagao kirimung tongo pan kerai jagao tamtong Uanamung tongo ga pan kerai sabo messenger sabo ak ha keplai ke cross sakao messenger nai sabo cross sakao okay tangwi messenger nai sabo Jisu Kristo okay cross sakao messenger nai ya cross sakao tangwi messenger nai sa okay thaisani word ki sabongka cross sakao thangka nini bagai buzaka nini bagai thaikya okay abo sao messenger ka shaitan borrong na lama corona sa okay phan kri bini bo kesen ta bo yakurai tolao
Okay, sengsani kok khana ke tamung phan keringu, ke phan keri sabo soitan. Ke tabu nang kiri ui tongo, nang wana ui tongo mane tamba. Nang soitan baike gedalai kha, bini control nang, bo baike nang ake dagi jagi tongo. Abani bagi no, nang wana rerek, tebo deramong phai rerek nai, nang kiri rerek, tebo bipot kotor sopai rerek nai. Because nang kiri ke, nang wana ke, nang bok category o thangi sogoi, nang ake soitani category thangi sogoi. Kesen phan keri jaga thangi sogoi no. Kalaisa kok bai Uanamung Kirimung kai to ne aroni ya abo soitan aroni. Okay. O sangsaro nang nijida asai phaiba. Kai to sa asai rena blando no. Nang kai to ne phan bai chol na bagi adiba. Okay. Nang wana thang kiri thang ni to no asai re mani ya. Nang hamsa thang sa sa thang phan ganang ka kaplai ke ya preshoi kai to ne mongno kusuk lai thang. Aboni bagi se kai to no asai re mani. Ka asai re nai sha nono ti purpose tongo. Nang seora asai mani ya gulo sabo asai re ka pogoi thangjago. Okay, sabu noro pan tong, sabu noro pan riman, sabu noro keplai ke ya pressure man, nang bebak pogoi thangjago. Okay. Aboni bagi no, tamung, nin thani Uanamung phai sok payu, Kirimung phai sok payu. Hallelujah. Kirinanin ke samno kiri thai, kai tono se kiri dinang. Okay. Nang kai tono se kiri di. Kai to ni kiri mani, kai to ni khana mani. Abono samung kotor koksini. Hallelujah. Sengabo Ecclesiastes porike sengnobo. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesiastes kok berubah hingke frengnai ni mengkana frengnai ni. Fear God and obey His commandments, for this is everyone's duty. Kai tonik kiri di, kai tonik khana di. Obuno nini ani duty kotorko. Hallelujah. Praise the Lord. Future no to kiri di, wana di, abuya. Kai tono se kiri di, kai tono se khana di. Tini kaham kok ungna bagai borok, okay, prayer request relayo, okay, atam lai kebango pastor ni kok thangi khana layo. Titamo. Kebang mo charso thang layo. Kaham ko nang charso regular thangmani nang sugusang jotono thango thangdi kaham. Ake kebang ma kai to ni kong no sukru sai manai pastor tongo khana di bini kok no kaham bebak no. Okay. Tabo khana hanile khanai layo. Charso ba thang hanile thang layo. O khana ole hano so sok pa ya logi o. Thang ole hano mas man bu ya kun phano. Abos main problem ya diba. Adam by Eve, okay, borok sugbara protected jagao tongnai sap tongba. Aw nini se tabuk sengsa derajak. Adam by Eve jepro Eden garden tongo kuno derajak krible. Ha, kai to ni presence ho. Kai to bai thang nai ko lo. Kai to ni kok bai se bebang no. Okay, Eden garden ranang I tongo. Ashe kai to ni protection bisungo tong to tuise Adam by Eve derai thango. Tawan sung nai sidi. Ngeneng hai thangna nang hone je thangmani charso. Hai okay thangai sogoi kya ba asugoi tongna nang hona asuk bukha tam sajaka tam phorangjaka kun phano nang je man buyang mani khana buyang mani okay tei nini khlai tu buyang mani kogrok no am busuk sro bipod sai je man nang.
Adam by if ni main problem tamba kaitor dagi tong hai tang dik omota khlai dik oro thang dik okay obno sadi obota sadi kaitor bebang direction dik tongo khnalia okay direct kaitor ni khorang no se khnawi ya prisoi tong abono se reject khlayu borok aboni bagino okay tini kaitor joto ni login tongo kaitor joto no hamjago kaitor naroni kun problem kore problem borok ni aron dise bahai kaitor ba hamjagri no nini bagai jishuno rohorka jishuno bujag rakha ha khukte musu jaka tok jaka bahan ka cross haka thikya thangi basa pika nini bagai ni beba kaitor ba khlai tongle kaitor naroni hoite kun problem ka ninsi problem okay sumsok sakagiri bo sumsok kakjak jago tona musung jagya owa wagno to kuruke a harpego thangi rokoi mahai jishuno thei baike sumsok sakakjak nini haipansa nang sumsok kakjak hake matongya ko hanya haya sumsok thangi girogui tongoyo okay nang theimonglia kathango nang sungsaneliya nang chukna hani kaito narani hoite bebak nini bagai je okay benefit abo sok paijak Yeshu atoi Jisu Christ atoi nang khnaya bono nang yasa gya bono okay nini phan baisi nang ya prishana musung jago okay kaito ni kok kri phan kri kaito ni kok kri aro wanama kaito ni kok kri kaito ni kok no khnama ni kri aro kirima wanama kirima kirima wanama tini borok okay সম্পত্তি হিসাবে tamno tei tonglaikya wanama kirima borokni সম্পত্তি tamo wanama kirima kok sakeno nang khnai di wanama kirima tamo honsingke wanao kiriwo dofa kemazana kirijak layo ha kamana kirijak layo future nate kirijak layo kirijak lai ble umma tamong jani masa edang na jani kirijak layo okay nini kirima nini wanama okay abo solution jaga talangla noro teibo okay jangjal kotoro kirima singsa talangi toni dinyai kaitor wana di hinja kiri di hinja kaitor tongthok disano ta wana disano ta kiri disano ang nini kaitor ni logi tongo ang noro kibi yabu yakaria okong saitongla kaitor ba je kaitor ang nono kibi yakaria ta wana di ta kiri di ang ni logi tongo ang sonono phandai bla nang belka ang nono phandai saitong kaitor baita haipan borro kaitor namsuk jayasak okay okay asa samlang lagi abo kungtei phaipro romalai tu mahisi beba bini mang soliu kaitor na solia no khongo okay sakni phan soliu kaitor solia ya prishepro sakni phan soliu sakni decision soliu kaitor ni solia athini o tamngi tongke borok wana thini expert kiri thani expert ngi tonglai okay abono srapso joro kisisa ko tini nang bahai no wana jagai tong kiri jagai tong hongke saimandi abo nang okay soitani musuma thangi sogoi rikha nang wana ke soitan yagri mano nang kiri ke soitan yagri mano nang wana o nang kiri o hunmani abo soitano doglam phiogori manise nang wana o nang kiri oni samani soitano gate phiogori manise nang wana o nang kiri oni samani abo soitano ani nogo ani langmao ani samungo ani busan thaniwo ani logisoni thaniwo phaidi nang kobja khai paisidik nang control na paisidik nang boss ni ring mani sabo okay nang saimandi nang tini oma tasari wana margi tongo tarman tamo shaitan ni bagang doglam phiogori ka oma han kiri tonga ble ani news no nai tarman tamba news nai kha nang kiri jaka haible tabung news raba haimeng yadiba ha tabung news raba haimang kiri jang nai wana jang nai jatmang because tangi ase o news rok viral leng o kiri jang nai wana jang nai jat news shaitan ni abo strategic shaitan abo hakeno okay kabang man nangya kokro sangsar pini tono te abo rong borok bahai no khunju kan khana layo ai tam abo haise blana
mokol chikagai nailayo nang jesek sungsani new sungsani kwbangma okay nini bagui nangya kogrokno nang sida research khlaio khunju kaisomni khnao mokol chikagai nayo nang saimandi abo soitano duglam phiogori mani soitano gate phiogori mani soitano ni nukhungai allow khlaimani soitano ni langma allow khaimani soitano ni bwsani thani allow khaimani nini samungo soitano allow khlaimani ei nang phaijirik tokrubui sobai dhongso khlaire phaijirik nang soitano ringmani se mani mouse pan hallelujah tongthok mouse pan jisunu tei tongthok mouse pan jisunu thei kathar no nang manmani ak kathar thei beke nang susajakmani abono saimane okay okay abono saimane ya prishaman arso pan ani jisun thei bang kathar ani jisun ke sabai ang kaham okay ani jisu ani krosaka ani bagi krosaka theikia ani jisu thangi basaka okay obviously pan okay uma wana uma kiriu uma bortona kya uma borsana kya an bobshu tam nai an thinang tam nai ara pan kare abo soitano doglam phiogori manise okay tinini shalani tabuk tong nani Tangwi nani khanani khana angana o salni nisi enjoy khlai tabuk je horo nini bagai enjoy khlai bible politik surdi okay enjoy khlai kai to wana thangni hor mani ya samjar mani ya dibor mani ya phungro mani ya tongthok thang nang kai to be time spend khlai thang aboni bagai se je kai to no ora asai rakha o sangsara akai to no sari me diba ha samne silai langma torko ge diba alangbar nai se no ora asai rakha langma ganakhe getabu nang kathang okay abso lo kotor ko kokba kai to kathang to ma bagai nini wana mani baile tam samusana tongba tongthok mani bai kai to samung khlai man ko tongthok di kapang serang di hallelujah praise the lord okay tabana di wana mau kun phan kare kai to no sikiri dinang Psalm number 46 verse 1 2 3 khorso share khlai tam se tong jebrok soisoi kai to no ka tong thai sanamo kai to no phan khlaio tei wana ya yan kai to tongo ang musana tei okay kon tension kre an kai to tongo bosana sanamani ba bosana asare mani ba bosana kathang to ni mani ba an kai to tongo an kai to sane ba khaberama an kai to sane tong thai okay abo hake okay je abo hake je khabera jagro okay borok tei wana ya kiriya share krai le khoroksa Psalm number ke 46 verse ke 1 2 3 Ando English Bible tongma ba ang English por shuana God is our refuge and strength kaito sini katitai tifan always ready to help in the times of trouble sangsar digisi gi banang nai no sangsar derajak sangba o digisi gi sangsaro nono chubana bagi kaito ready kaito tiar tawana dita kiridi so we will not fear when earthquake comes bangla kotor pon phaigra siten kiriya probo and the mountains crumble into the sea hatai kotor okay Tejlang ofan kelai thang bagira siten afro kirina nangya praise the Lord okay so we will not fear when earthquake comes phaigra siten ma bangla tam khaba kirina nangya okay apni bagino nang ango sangsaro kai to no bahai ke na bahai kai to sabon nini okay kai to nini babuda kai to nin tong thaida kai to nini phanda bahai na kai to ni romalda kongti phai pur simi muitu manjago mungsasek tamnai derai thangka sakni phan ba ya prisewi afro simi nang ba kai to no muitu manja okay kai to nang tong thai se sanamdi kai to nang phan se sanamdi kai to ni babu se ka bono bebag nang khai di bin thani mang bebag khatung itongdi okay praise the Lord nin buddhi
nini sima rengma bor kaitoni slai ba nang ayang lai thang mana ni ba haipon so borok salai bo mayo haike soli gla haike soli gla maise da tongnani borok kaitor ma hni tong mana ni tamo maise da tongnani kaitor mang borok hni tong mana ni maisa sanamba nang kaitor ma hni tongnani jora magnang jago mai ni bagi rang ni bagi o sengsaro je jaga nang yakung kawi nok tangai ani nok nai thokni sawi tongo o hana sanamai sabo nang je jaga no ani jaga nai thok ani nok nai thok a jaga sanamai sabo hemble hama na o hama rohoro sabo hamar nai arang mani malik sabo hor ni nang tab thuna maisawi thuna ni bagre ringi tongo sabo hor sanam kana salo samung khlaine hene nang paile yangjak tabung chimino mani thamugi tongkha sabo sal sanam nini sanaman tam tong sagar di tamo nini je gyan bai buddhi bai sanaman tam tong ba beba kai to ni mang yadi ba ke relaxing dita tamasu ko dikhaba tamasu hai soi phojang khaba যেমন নিনি বুদ্ধি বাই সংসার চলি দং মাহাই তামা সেগং খাবার নং তামানা জাখাবা সে তাং কিরি জাখাবা সে তামানা দি তা কিরি দি শয়তান লামা তার দি নিনি ওয়ানা মান নিনি কিরি মা শয়তান দুলাম ফিয়গিরো গেট ফিয়গিরো জানলা ফিয়গিরো তাইলাম ফিয়গিরো তামানা সে তা কিরি সিদি উমা বাকি ওয়ানা এ তংনানি নিনি ওয়ানা মানি বেশ তাম খা সাগর তিনি সিক জরা নন মখাং মক জাখে নাইনা মুসুনাই শয়তান nung mok khe tongjau bo okay nona kiri jakhe nunglam musumai shaitan nung kiri ka ke ang shaitan tongjago waisa muni ne ba bagrom base waisa kaiton lobi ne ba musai ne ba ang shaitan sida jala purango dehar khampro jago nung yang muni khe tongthoke kaiton tei lobkhe okay haingin tini kwbang ma church rogo musamung rokho sikrekha kaiton te excitement lob mung rokus krikya tangai শয়তানো খুশি খাanya bagai okay muktri phaire re mogre re ya papung yere re abo se kabang ma church rogo tabo practice ngi tong nang tong thok yang re শয়তানা yang okay lama man re okay so শয়তানি musuma tamo nang ta rasap thang ta lob thang okay bagrom basai tamo sathang okay tam monai thang hai kabre re mogre re walaijak okay nasr laijak bini bagai bohamya saw bini bagai bohamya so chukli salaijak abo haike tong thang shaitan musung jago abo hai nukjagoi tong are ongkori faisi dinang bagrom barsa kaiton lobi musana ba david bahake musa bible khulgoi pore di okay okay david musawi tam profit engkha nai nei di david kaiton lob mani be tam profit bahake lob nai nei di system bahai okay nini tongthok ma fan tongo nang tongthorok shaitan kasirab jagrarek nang tongthokoi musararek kaiton lobrarek shaitan jala purangi dehar khamrarek nang abano sina nangnai ble gandang ma mok shaitana so phanrui tongo tongthogoi kaiton loboi bagrom basai tongmani shaitana jala pura khlai khamproi tonmani hallelujah kaitor kaham okay abon bagino kabang ma bad news osung sar tongo haban tamsa Psalm number 112 verse 7 lob mong 112 ni 7 tam se tong lob mong 112 ni 7 kokbro ba share clear di koroksa ang english be poren khana di they do not fear bad news okay soi tong thogoi tongnai borok bad news no kiri jagya they confidently trust the lord to care for them wow bebag soro okay kaito ni fasing se poitu hallelujah tangmala kaitor bai thang
bini hamzak kong mani bor rok no bono hamzak kong nai bor rok no bo bai thang nai kolo ar tai kun kirijak nai kri bad news obab kriyo sungsaro haimble bo kok tuma hamya khanafano kiriglak neng o jaga sopai nangana ang ajaga ang hani pore nangana ang kok tuma hamya khanafano kiriglak ang kiriya okay tangwi bo subrayuni thani bkha btharjak tei khom khomjak ang subrayung thani bkha berajak bkha yafarjak ang khom khomsi nin buku wong khona nangana wanaya wanaya ang wanaya kiriya ang kiriya phania phangle subrayung se ani phania phangle subrayung se amen nini phania phang wana na nangya khe kirina nangya khe tongna bagui nang phania phangna sina nangnai phania phang sabung ka subrayung se nini phania phang afro nang bo saiman sinai sengsara jasuk pono kok tuma hamya kuplong angtheng ang kiriglak ang kiriya hallelujah praise the lord tebo danga kotor tebo logro jogro jengjal tebo letra patra nang nugna thangi tongo ke nang wariri ke tongi mannai nuk phano khana phano because nang sabu bai nang kaitor bai haible praise the lord tong thok di khapang serang di ke tamok di kaito kaham apni bagi no 91 verse 5 otam sa Psalm number 91 verse 5 do not afraid Psalm number 91 verse 5 do not afraid of the terrors of the night a horny kirima rokno nang kirina nanya kirimung rokno nor the arrows that flies in the day salo salni chakla ngana kobro sijang maybe okay salni problem horni problem jese problem pangtheng abon nini bagi problem ya because kaitoro tongnai rong bagi problem kri solution si misi kaitor problem ya ble kaitor solution se nang kaitoro nang ken nang batang problem nane horobo problem tongnai no salobo problem tongnai no horni kirima singsa nang kiriglak salni kobonjak sakla no bor kiriglak salobo problem tongo horobo problem tongo kaitoro tongnai rong bagi ke solution no problem hallelujah kaito kaham okay ha sanamnai kaitor nono sanamnai kaitor hani solution kaitoro tongo nini solution kaitoro tongo nang kaitor bai mane solution no nang tongmani ha abo solution sokpai nai nang kaitoro da kaitoro ya bose kokke hallelujah nang kaitoro nang saimandi nini bagi solution nang je how tong abo ni bagi solution tongo nang sipila kaitoro na nangra nai kaito kaham hallelujah tongkhojang namle okay kaito rei man mano borok rei manya kaito ni afavo beba bini thani wo kaito rei man mani abo kaito simi rei man abo borok rei manya abo se o borok khanjak nai ro kaito rei man mano se borok na sanlayo borok ni thani khatung layo bahake possible nai bahake yafa sokpai nai rei man mani se abo kaito simi mano rei mano kaito simi se ba nang khatung itong borok ni thani wo bahake possible nai kaito rei man mano borok rei manya kaito ni yafao
Bebak bini thaniwo. Bebak se kaiton ya pao. Bebak se bin thaniwo. Nang sabno sani tong. Sabn thani khatong itong. Khatong jangnai kaiton thani simisi. Okay. Kaitor simisi bebak ni nang marok na sopong sugari mano. Bose anilang mani bugra. Hallelujah. Bose ano naikol itono. Nono naikol nai kaitor. Bebak ni bugra bose. Langma ni bugra bose. Amen. Hallelujah. Afro nang jepro kaitono bebak ni sinai. Afro nta kirigla. Sabono kirinai. Sabono lachinai. Yapiri shemang no thangnai. Afro nang te kirin nangla. Sengsara bad news kenapa he warari kes nang tong manai. Because ni bagi kirimung ya blabo. Nang kapang serangi tong imanai tong toke. Nang tamni de sabnai pro. Sabono kirinai. Sabono lachinai. Yapiri shemang no thangnai. Nang se anilang mani bugra. Nang se ano naikole itono. Praise the Lord. Nang ang kaitor ba siya naikol zano nango. Kaitor ni pan sang nang sugo. Kaitor naikol mong sang nang sugo. Kaitor Kirimung sapan kre. Sengsani rang ri. Sengsani ganang. Sengsani ha. Sengsani rengma shima. Aborok non nang sida. May kom tang sakdi. Abo sengsani. Abo limited. Kaitor ka sanam nai sase. Bo unlimited. Hallelujah. Praise the Lord. Nang wana nani kirina ningke. O sengsarot simi nang kitingi tongdi. Nang kaitor narani phaimani ba. Nini halok kaitor basi khlaidi. Wana na bonangla. Kirina bonangla. Hallelujah. Tami asak sengsaro wasak nang kubula naikeba. Sengsani samung hamya. Sengsani namung hamya. Sengsani tomung shidra. Sengsani kabang mo niyo. Sengsani kabang mo borok ni tomung. Aborok no tiba nang ta se hai pai lenga ara hai kubulai hai gurok pako nge ara hai manami tong khaban nang. Katal fresh au kaitor narani simisi. So kaitor ong kesa nang katal fresh mo tong mo masangi tong manai ble. O sengsaro sanam jakba. Daily mas manam abo. Balok rung manam rung nai. Balok rung hamya rung nai. Oro batam no nang katal nai chugi tong. Batam no kaham nai chugi tong. Omo chuk nai jati ba chugi abo. Chugi. Chugya mungshabo chugya. Chugya mungshabo chugya. Chugya abo. O sengsar chugya. Okay. Tamo se manai. Tam manai jango sengsaro. Tamo se tong. Tam keba tong baro. Tam tong baro. Tam no mana musung itu nang tam tong sengsaro. Sengsar basenam jakse. Sengsar basenam jakse. Senam jakse o sengsar. Okay. Senam jak nono pun dina fresh katal rimanya. Senam nai sase katal ke riman nono. Okay. Manna mucung marok sengsani manai. Tomong nang sengsani manai kena mana musung itu ongke. Nokbar no rifring mahaise. Nang nokbar no si rifring itu ongko. Maya vo. Ya fau sok pa ya. Sabno kenaka nokbar no ya fau nai man kanai maya. Manna mucung marok sengsani manai. Nokbar no rifring mahaise. Maya sok pa ya bon ini ya fau. Azera hai wanai te unang. Hai ni kiri jaga itu. Hai tension nai te unang. Okay. O sengsaro. Pun pane yabo. Sanam jak sabo. Chugya mungshabo chugya. Chugya mungshabo chugya. Hallelujah. Sanam nai shale. Kaito keplai se. Bini khuk bai. Sanam jag mani se.
omo bebak bini buku bai senamjak pani o sungsar a kaitor se nini babu a kaitor bai se nang tabu tamno wana jagui tong na tawana side takiri side senamnai sase kaitor nini babu se so nangi tongmani nini bebak kelaisa kan bondin tani ya pariman haleluya praise the lord tongthok sidi kapang serang sidi okay sengsar bai gadalna ta thangdi nang sengsar hai pon nang sengsar liya nang o sengsar no hai pon sengsar liya you are okay you are the children you are the child of god nang kaito ni busasi praise the lord haleluya o sengsar nang kaito ni mungkusung ni bagisi o sengsar no nang hai pon sengsar niya nang kaito ni mungkusung ni bagisi kaito ka okay jorna sengsar ni joto boroni hamya hamri rezaka nini amani ba hamri rezaka nini amano kong sadi nang bemar hani wana ke bemar potsa tabuk tomun ke te pornai te portham ko sok painai फाइदे बुथारे की बिनाई सो बेमार हनी वाना जागना बागी वाना लाइना बागी याव संसारो बेमार ऑलरेडी जीशु बिनी कसा सारवई हमरे रेखा फियाबा तिनी कमो बर्रो आकोंगनो बिलीव खलाया खलाय दिनी सारी निनी कसा ओके निनी हामिया हमका जीशु नि कसा बायनी सारी ऑलरेडी हील्ड वी आर हील्ड ओके प्रेज द लॉर्ड जों काहाम से बेमार जतनी बन्तको खबजाका kaham jotoni bontaw khobjak sorry bemar mane bemar krei abo jotoni bontaw khobjaka okay mane sak kaham jotoni bontaw khobjaka okay oba kino bathangjak mung jotoni bontaw khobjaka kaplai jotoni bontaw khobjaka kaito kaham hallelujah just believe khlai te goshiri ang kaham se an jishu okay kok khana wi thangmani bagai bokok khana mani bang kahamka bini thui bang ka katharangka bini kasa bang kahamka bo thui thang ba samang bo thangjak mo sok paikya an jisu bebak samung pari baikya ang tabu aka samung paija go sang kaplai ose obos nini goshi mung thai hallelujah praise the lord abono ase kabang mo kok sana musunya kaklayo buziman kana naro aka wanama kirima kaito naroniya abo okay kaito na aroni ya mana buzi sidi boroni wanama kirima nang arono klaijak nke nang kaito na aroni okay man hinita to ne wanama kirima no na bo nono bothara mo sunai sokumona mo sunai shaytan aroni si aboni bangi ta wanadi ta kiridi o rangkri bhagawana etongani rangkri ni wanna haja o samung kri bhagawana etongani kiriya tongani okay ni wanama ni besamung no phainaba nini wana mani bai nini kiri mani bai rang pada phaino okay o dofa kaman nai tong ka tangwana tong nane nini wana mani bai dofa sosok paino ha dofa thik dang no dofa ne ha sosok paino nini wana mani bai okay jekai to nono dofa sanami rekha jekai to nono tini asai rekha jekai to nono tini je ha rei bless klakya a ha a dofa okay nang bai tha bebak no kaitor hain hai thik lari man pia diba ranai se kaitor ko ba ang tabu mungsasak an thane komung itong kisangi tong kamai tong ka ang tabiang thangtai ba ang kaitor than thangtai diba ang kaitor thane khulom thai diba ang kaitor thane khorok bom thai diba ang kaitor thane submit khlai thai diba okay jepuro ari ha jaga sek payo obviously jaga kisang nai gataba ari no khare rohok angkle okay teri kemo borok ari hisabe sing borok bai borok nang jaglayo actually ari sini ari borok ni ari sabung ko shaitan se o shaitan ke bobo hai okay bini basak krei konjor ko krek khana di shaitan ko basak krei tomong sitra tongna bagai borok no nango ha sekna bagai borok nango okay sana bagai borok no nango okay kabang mo samung derna bagai borok no nango okay o shaitan borok ni bisung habi samung khlayo ambagi tini kengmo basak phalisai tong layo aga sengbono basak phalisai uma rangkre basak phalisai kata hi shaitan hapayo basak
falei mane bo sak tomung sitra tongna musung jago so borok bising hapayo borok ke kebong sakrak nengkrak hamia soitan chana musung jago abo borok bising hawi sapayo okay ambagin je borok komjor ngi thang ngli yake yakare te korksa borok thani habu a borok ke bathari kibu ambagin careful di nin basa kaiton tong thaise oro soitana sitogui tomung sitra samu sitra kebong podre por hamio ta gadalinen okay kaiton nona hamjago wana ke phainai soitan hap painai nono control nai painai phiaba tong thoke okay nang kaiton tui tong thoke kaiton kok bai tong thoke kaiton je samung kaham khlaimani abono tui tong thoke okay bono lob ke suri ke ara fan ara soitan deli jala purango amen amsono siteng hambai jotono no kaito kaham kebni mungsasuk sharing khlaina rok mana mungsasuk sungjaknai share khlaijaknai to tong nong bagai 5 minutes okay 5 minute to norok bai srapsa kok sanai yagolongke okay live kini bagai stop khlaijaknai chalo kebni mungsasuk sungna musung marok hallelujah kaito kaham anything musasuk sengna musumar tongke parapat sengi mano okay kaito kaham nong yago 5 minutes bisungo 1 minute thangka te 4 minutes tongko hallelujah praise the lord okay bahai tongjak kaitani hamari bai bahai tongja belai belai kaham okay nang belai kaham nung na okay Revelation chapter 2 verse 17 life se stop khlainai tong laika so te kaisa topic ni thangnai aro tam tong Revelation chapter 2 verse 17 okay Revelation chapter 2 verse 17 abo waisa sana thanga to buji slab bulang nang actually abo 7ta generation ni kok sai tongo o jagao abo 3 number generation 3 number church no sauri tongo okay abo bobo high category ni borong no sai tongo ke repent khaki phela ni kong no sawi tongo ambage 17 sek tongo anyone with ears and hear must listen the Spirit and understand what he is saying, the church says. To everyone who is victorious, I will give some of manna, okay, that has been hidden away in heaven, okay, and I will give to each one white stone, and on the stone will be engraved a new name, okay, that no one understand except the one who receive it. Okay main ganke je church no sawi tongo oboke Pergamon boroni main problem ke borok kaitor tongmang no kamai thangbai kya so kaitor borok no tamo sawi tong ke khaki filani je pro kifilo okay kifil kanke to obviously jemon busla koso a mai ganang phani rong thongma busla koso kifil ke tam mankha Puila to mankano bobin sompodi jaga abo to bo phali paikya jepro kifili phayo abuni slaipon tebo kobang okay bo khatung shuru manya bo to muni ngai tong phaina hnai se bo phaimani bo phani nogo sadrop sawi maise masai ang to mai mase ngi tongkha ani babuni nogo okay muni rok samai mase to yang ang sadrop phon sai masai tongan bla muni ngi tongi suana a khatung ma phaimani se phiaba kaitor okay aro tam phorangka bini khatung mani slai kobang no okay abusla kusuman kha abo haike no nang tomu no okay kaitor tongmang kamai thangka nang khaki phili phaipi rongka ke saimandi okay abo hai borok ni bagai tam tongka ke okay to everyone who victorious ni so ki phili phaimani kaplai jaga sopai bhimani ba okay kaitor special
okay renano sawi tongobo okay aro mention kaijago some of the manna that has been hidden away ni so hidden away in heaven okay abo to je pro sogine apuno saiman sinai bobo hayabo yes aboni tebo kutu kok tongo but simple five haika ba 5 minute 10 minute bai sajane ko gyamo kaisa verse explain khaina bagai at least 2-3 hours nango revelation ka bahai so salsa sak jora na lainai teb ko thuk buzi lainai hambai kha khlai asuk baino nang kisisa okay tamnai motong ma hamdrop hai buzi drop leng khana hai ma tongo hambai kaitor lobjak lob sajak thung jisuni mung lob sajak thung phala kathani mung lob sajak thung praise the lord amen okay bekas rai no kok sao phala kathani bisingte okay chalo revelation notui dakti no bible study na thangi tongo tabuk romjagiani karon kanke puila dot chalaite bekereng warte bekereng konani no hake sisigi na hari manai jat position je pro soginai apro ke sang habla sina revelation already sang habjak mini revelation chapter 1 2 okay rom lajak no ama ke teruk te bo hablainai te bujilainai te revelation amusu ke abo tamni sanai bisingni kok okay baithang jisu kristo phunukjak mani okay abo phunukjak manose johono phunukmani okay layer to layer okay ambagi kabang bujjanai tongo ready tongdi seranglainai kebu yak book sanglak kaitoni kok kathang kok kaito phurungnai sung seranglainai okay cholo brother Denzel Camboard tamo necessary review okay nang personal ka sunghosi debo okay amo sono sitang khaklai te keboni mungsasak sungjanglai rok kri kana okay mungsasak question rok okay tamuno tongo ke to sakamo kri kana ma tongo kokre fadiga sung mukum lain suri lain kaitona hambai lain father thank you nang bless kem bagi ni kaplai kokbai kana joto ni shakao yeshu nin thik kana sarsau bokrong sumi yakung zora te yagulo kana joto nin thani yafaro ni kok kathang kok afate bishini kok te kuthuk kok okay nang buziru kana man yagulo bo nang haina hai je fur sang wan sona sengo abono nang buziru abo ni thani yafaro o kokno je sajaka aboni silaban te kabang buziru ne bo nang aboni bagi ni thani yafaro tongtok sugai keplai ku yeshu ni mungbai ke bebang ni bagai tongtok suga apa nintan hamba yafar amen chalo am sono sitang kaito kaham bini mung tebo obah kino lob zamang tong sitang hambai